Lawan Lady Boss Lady Boss emosional tegang. Okay, come, move. Thank you. Okey tak? Ha? Minum air. Mana? Lady Boss tengah lawan-lawan tu, emosional dia. Guys, nanti kat bilik buang pakai apa tu? Lampu malam. Ni kita pakai lampu besar sikit je. Okay, Lady Boss tengah main ke apa? Okay guys, sekejap Abun pen ke tepi Harap respect sikit. Okay. Buka tak? Ayang. Sini memang emosional kita terkacau, terganggu. Okay, jujur Bun cakapnya. Okay guys, saya tadi Lady Boss ada perhatikan sana je. Lady Boss tumbang. Kita kasih Lady Boss rehat sekejap ya guys, sekejap je Lady Boss tak tahu dia injury tak tahu. Pasangan tak boleh dia lah. Nak take break dulu ke ataupun nak carry on? Kamu emosi Guys, kita akan mulakan ni night version kita takkan letak subjek. Tapi ni night version kita letak kamera, kita letak sensor dan kita akan tinggalkan kamera tu, kita tengok macam mana dia punya keadaan. Okey? Jadi bos okey tak? Tadi banyak dia punya tongkat banyak terjatuh Jadi bos okey tak? Okey like. Tak mau ikutkan dia punya ni sangat.